Welcome sa tuwang third episode sa tuwang weekly kapihan sa PIA. Karong adlaw, live na usab kita sa tuwang Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7 ug aniya usab kita nanikat karon sa among buhatan sa PIA 7 Regional Office Cebu City. Ug may adlaw usab sa tuwang mga followers, sa tuwang mga viewers sa tuwang Facebook page ug ingon man sa tuwang mga local media partners joining us today nga niya karon sa tuwang buhatan ingon man online. So karong adlaw atong pagahisgutan kung unsang update sa tuwang anti-illegal drugs campaign nga gipasig-ugdahan sa tuwang mga buhatan no sa ahensya no sa PDEA ingon man sa PRO 7. So ang introduce karon sa tuwang mga bisita ako ang colleague no, of course ang pangkauban sa PIA si Mr. Rob Cabardo. May buntag kanimo. May buntag po kanimo, Miss Hazel. No? Daghang salamat. Ug may buntag po sa atong mga solid viewers and followers and of course sa atong mga media partners sama sa imong giingon, Miss Hazel. Karong adlaw atong tukion ning mga updates kung unsa man ang mga kalambuan sa nagpadayon nga kampanya sa atong gobyerno batok illegal nga droga. Ug aron kita tagaan og mga impormasyon ug mga kasayuran kabahin niini, aduna kitay mga guests karong adlaw, Miss Hazel, mga makauban nato gikan sa mga nagunang law enforcement agencies nga nagpatuman ni atong aning anti-illegal drug campaign nato no, sa walay pagdugay-dugay ato nang ipailaila atong mga guests karong adlaw no. So natay makauban gikan sa Police Regional Office 7 ang tigpamakba ang spokesperson sa PRO 7 si Police Lieutenant Colonel Gerard T. Pilare. And of course, naputi makauban gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 o PDEA 7. Ang ilang Information Officer 3, si Ma'am Leia Alcantara. And of course, kauban ni Ma'am Leia also from PDEA 7, ang ilang Chief sa Intelligence Section, si Sir John R. Quaizono. Sa atong mga guests, mayong buntag kaninyo, Sir and Ma'am, no? Welcome sa atong third episode sa kapihan sa PIA, no? So, una sa tanan siguro, Miss, before we officially start, ngayon lang short opening statement lang gikan sa ato ang mga guests. Siguro we can start with Police Lieutenant Colonel Pilare from PRO 7. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning also to our friends today. On behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Jerry Diares, would like to thank PIA for this opportunity. We can share what we are doing and also we can invite or convince the people to support government in the fight against illegal drugs. For all we know, we cannot defeat illegal drugs without the help of the community. Thank you for the invitation. Thank you, sir. So, arita sa atong mga guests from PDEA, si Ma'am Leia. Ma'am? Yes, Sir Rob, Ma'am Hazel, Sir Pilar, good morning, sir. Sa atong mga media friends, sa atong mga viewers, good morning. Also, we'd like to thank PIA for inviting us again din sa kapihan so that we can share updates on the government's anti-illegal drug campaign, especially kani atong barangay drug clearing program and our accomplishments, no? All law enforcement agencies accomplishment nato sa anti-illegal drug operation. Ay dili lang gyud sa PDEA ang nagtabang naglihok aning anti-illegal drug operation nato. We also have the PNP. Isa din sa ato ang solid partner ang PNP when it comes to anti-illegal drug operation. So, thank you for inviting us. Thank you, ma'am. So, we go Sir Jonar. Sir? Good morning, sir, ma'am. Si Atty. Pilare, good morning sa ato ang partner sa Ma'am Leia. In behalf sa ato ang Regional Director no, sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 7, we are very thankful sa iyong pag-invite sa MUA as your guest sa inyong mga program para po makaabot na mo sa public ang amuang mga anti-drug efforts, campaigns, programs. Sa ingon niya na kita ta mga opportunity wherein maka-participate ang public meaning ang mga programs, and then together we can win this fight against illegal drugs. Daghang salamat po sa atong mga guests. Siguro, una sa tanan sa Sir and Ma'am, siguro, aware man ta kay balo man ta miss nga ang kaning ato ang anti-illegal drug campaign mahug maning whole of a government approach kay dili ra man gyud sa masa giingon ni Ma'am Leia, dili ra man gyud ni gipasiugda or gipanguluhan sa usa nga ahensya. So kanang uban bigit ni with a collaboration and partnership with other law enforcement agencies. Siguro para mahibaw-an mi sa atong mga viewers publiko or ma-share po na to balik siguro
Sir, from PRO7, sir, pwede ba na itong matanyag balik, sir, unsa man ang role nga gikuptan sa Police Regional Office or sa PNP alang niining kampanya na to batok illegal na drogas? Yeah, if you can notice, ang message na mo dire, we're thankful for the invitation because number one, we could relate to you what we are doing, and second, you could help us. The keyword there is we cannot defeat these menace without the help of the community. Because no amount of police operations can defeat illegal drugs. No? It should always be with the help of stakeholders in the community. So, sa Pro7, actually, what we are doing is part of our crime prevention efforts. No? We arrest people who are involved in illegal drugs because these people are usually the perpetrators of illegal drugs. Makita mo nimo by the data ang correlation sa illegal drug use o sa crimes. That is why, as a law enforcement agency tasked with crime prevention, manakop din drugas because we want these crimes to stop. So, ingunanak yun ang role sa Police Regional Office 7 as part of the PNP. But we are deeply involved in crime prevention, crime solution, supply reduction, and demand reduction. These are very important concepts that people should understand. Nga dili ra mada og dakop ang illegal drugs. So, makita ninyo, Police Regional Office 7, while we help PDEA in police operations, we also undertake demand reduction efforts such as rehabilitation of drug addicts or drug users. Inviting people, concerned citizens to convince katong ilang nailhan nga drug personalities to stop. We also involve ourselves in community relations. So, there are a lot of things to be done. No? The police is doing a lot of things to be done, of course, under the assistance from PDEA because PDEA is the mandated agency. We are just helping. So that is our role as a police organization. Drug demand, supply reduction and demand reduction. Yes, no? Also, grabe good ang role of PRO7, Rob, no? Just to eliminate, no? Ang kaniya to ang mga drugs users, no? So, siguro, Rob, with as said, no, ni Colonel Pilare, no, nga ang PDEA man ang lead agency, Yes, na ang mandated yun, di ba? So, nga musugpo sa kaning mga illegal drugs na to karon. So, siguro, mga kanata nila kung unsay update, unsay kalambuhan, Ma'am Lay and Sir Gerard, with regards sa kanina itong anti-illegal drugs campaign na gihimo. Yes, Ma'am Hayes. Actually, we are very happy, no, because for for the year 2022, daghan po itong mga na-clear na barangays. So we say, we talk about clearing barangays, this is under the Barangay Drug Clearing Program. The Barangay Drug Clearing Program, actually, dili ni siya bago nga concept. Ma'am Hayes. Some people say nga, bago lang na. It was just a program when former President Duterte assumed office. But actually, dugay na gid kay siya, Ma'am Hayes, no? Mga around 1998 pa, ipasiugdahan yun the concept of Barangay Drug Clearing Program started with DILG. Na sila memo, ipagawas, empowering our local government units to oversee jud ang ilang communities, report illegal drug activities, and conduct activities, mga intervention programs for drug personalities, drug surrenderers, no, mga drug users. So, over the years, na-evolve ang program na ay mga gipang-amend sa mga provisions, mas na-streamline ang process, and there was the creation of the Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, which is actually very important in declaring barangays as your clear drug free. Kaya sa una, walay oversight committee, ang mandated lang nga mo declare as sa barangay as drug free. Actually, ang mayor lang and COP. So, si mayor and si COP, medyo nangapagod sila, how do we go about this, declaring our barangay as drug cleared. So, motong wala yun kayo ni prosper ang program. But, pagsugod na na-establish ang Regional Oversight Committee, dito na kay hanay naman ang proseso na anay mga gidelegate na tasks sa ato ang mga members sa ROC BDC. We call that ROC BDC. So, kung sa may composition aning ROC BDC na to, we have Fidelia as the chairperson of the ROC BDC. Then we have DILG as the vice chairperson. And then we have our PNP, DOH, and the LGUs as members.
So, dili ni siya, isa lang ka agency ang mo deliberate, mo assess sa application sa barangay for drug cleared status. Daghan, kaning nga mga agencies ang responsible niya. Toka-toka ni sila, PNP, mag-check sa mga anti-illegal drug operations, monitoring of drug personality, CDOH, sa intervention, no? DILG on the functionality of our Anti-Drug Abuse Council. So, dili gid ka makaingon nga murag in fairness sa barangay, banamang good yun tayo over the years na tayo mga madungog na criticisms on the program. But wala good kayo ni sila kasabot kung unsay mga trabaho, unsay composition sa ROC PDC. So this is our opportunity no nga ma-enlighten ang atong mga viewers na dili na siya yung anak kadali no when you declare a barangay is drug cleared. So as of today, Ma'am Hayes, I'm very happy to share that we have 1,000, out of the 3,003 barangays in Region 7, we have 1,444 drug-cleared barangays. So, dako kayo ni og impact because when we started the intensified implementation of BDCP, the drug affectation in Region 7 was around 96-97%, Ma'am Hazel, Sir Rob. Right now, we are at 48% drug affectation. No? Can you just imagine, 97 from 97% down to 48%. No, dako kayo na og impact. And beyond the numbers, Ma'am Liz, katong giingon ni Attorney Pilari, beyond the numbers, it translates to crime reduction, di ba, sir? Dako kayo og impact and beyond the numbers, 48, yeah, that's 48% reduction in drug affectation. But kung sa how does it translate sa communities? Crime reduction. No, we have safer communities, more peaceful communities. So, lipay kayo ni aning 1,444 na itong declared barangays. Although na kay 1,443 nga ato apang i-clear pohon, but ang assessment namo, ma'am, is our LGUs right now is seeing the effectiveness of BDCP. Sa una, medyo apprehensive sila. But right now, daghan kayo ng mga barangays. Di ba, sir, sa atong mga kapulisan, they're assisting us in checking the folders of our applicant barangays. Daghan tayo nag-submit na sa ilang folders. Nanatay mga applicants from Bohol, naalay mo uban ibang uli lang yun. Ay mga gamay na dyan kayo nga kumuha nga documents. So, for barangay drug clearing, Ma'am Hayes, na by 48% drug affectation. Reduced na siya from 97%. Napugit siya of reduced, no? So, meaning our government, our law enforcement agencies, and even at mga other stakeholders and community are joining, no, are into one, no, para ma-reduce good ang kanina to ang mga Walay hunong yun ang Yes. efforts sa ato mga law enforcement agencies and of course partners. Of course, Ms. Hayes, ang pinaka-importante ang participation sa community. I think nako gyud siyang role ng anong naabot ta aning success gani sama sa share ni Ma'am Leia. Pag-start nila it's 96 to 97%. 96, yes, Oh, 96. Karon i-reduce na to 48%. Of course, kabalo man ta nga wala gyud hunong ang ato mga law enforcement agencies hantod gyud nga mo ustos gani siya og maayo. Ma'am Lay, do you have the breakdown sa kaning 1,444 na to na barangay drug-free? Yes, ma'am. I have a breakdown per province and highly urbanized city. So, for Bohol, out of the 1,109 barangays, we have 610 na cleared na. And then we have 17 drug-free. Later, ako siguro explain gamay sa difference no, sa drug-cleared and drug-free. So, 610 drug-cleared and 17 drug-free for Bohol. For Cebu province, we have 541 drug-cleared barangays and 18 drug-free barangays out of the 1,066 barangays. For Negros Oriental, out of the 557 barangays, we have 157 drug-cleared and 53 drug-free barangays. For Siquijor, we have, out of the 134 barangays sila dito, 107 are already drug-cleared and 27 already drug-free. 100% na, Ma'am Hayes, ang atong Siquijor. All barangays dito, clear na nato and drug-free. So, zero na actually ang drug affectation nato sa Siquijor. But, ako lang i-emphasize that does not mean dili na mulihok ang ato ang PDEA and PNP kay wala biya ni gikura lang Siquijor atong barangay. So, there is a possibility nga masudlan og drug personality. So, ongoing gid gihapon na ato ang monitoring, validation of mga reports dito. So, for the HUCs, for Cebu City, out of the 80 barangays, you have 13 cleared. For Lapu-Lapu City, out of the 30 barangays, you have 6
drug cleared and 1 drug free. For Mandawi City, out of the 27 barangays, we have 10 drug cleared barangays. So, atong mga HUCs, naagin sila yung mga drug cleared barangay. Before na ay maingon, imposible kaayo ay mag-clear sa Cebu, oo, sa Mandawi City, Lapu-Lapu. But we have proven na ang HUCs mismo, ang mga barangays mismo, ilang na pamatundaan na kaya yun. Basta nahibaw sila sa strategy, they are committed, they understand the program, and they are into it 100%. Ma'am Lay, with regards sa kaning barangay declared, no, kanang free, o katong barangay cleared, is there a possibility ba nga mabalik ni sila sa, o sa monitoring ang gihimo sa PDEA, ano, kumbaga, continuous na gini siya ba nga kanang free na siya cleared, na sila with drugs sa ilang lugar? Yes. Actually, Ma'am Hayes, part of the process yun is the continuous monitoring of the drug cleared and drug free barangay. So, annually, muagi po na sila balik sa ROC PDC assessment. But before pa na sila muagi, ang atong mga anti-drug abuse councils, dapat di sila mumunong sa pag-gather of information, pag-monitor sa mga possible anti-illegal drug operation, illegal drug activities sa ilang barangay. And it's part of their mandate. No, ganin ang DILG na awarding na to, di ba, of best ADACs, na audit of our ADACs. Kaya, itong i-mention ni Sir Pilari, di man good pwede nga, puro lang ta anti-illegal drug operation. Wa man ni kami sa PNP, sa PDEA, wa man ni kailang yun anak kung kinsa na sila. The first people na kahibaw na nila, kung sila itabo diha, are those in the barangays. Manang importante kaayo nga, ma-fortify na to, may power na to ang atong mga ADACs. They are part of the people in the front lines. Sila dyan naglihok dito. So, possible dyan na, Ma'am Hayes, nga ma-revoke, but there is a process, no? Dili na basta-basta nato na, for example, na clear ni nga barangay, o niya, na ay anti-illegal drug operation gipahigay dito sa PNP. It does not mean nga na-revoke na tayo status. Pwede na niya, ang explanation na na-retain niya ang status kay pag-check na to, kung ditong na-conduct to ang operation, pinisumbong si barangay, di ba sir? Si barangay ang ni-report. So, kung pasabot, na-maintain di barangay. So, tapos kinukuha man na to under personality. Ang mga possible instances na ma-revoke yun, ang status sa barangay is, kung upon assessment, si ADAC wala na ng-function. No, wala na siya ng-function. Low iyan ang functionality. Na ay mga reported drug personalities dito, pero wala, napasagdaan niya. Wala na siya mga intervention programs for the surrenders. Kana, those are among the grounds na pwede natin ma-revoke ang status sa barangay. Ma'am or sir, in terms po sa kaning illegal drug presence or kaning illegal drug activities, diri sa atong region, sir, okay, based sa atong pinakauwahing like more general observation, based po also sa kaning namatay mga efforts po nga gibuhat on the ground, like sa atong maingon say mahog nga observation na to sir, like sa mga previous years nga nila bay kumpara karon, like maingon ba nato nga lagi murag ang presensya or kaning mga activities ni us ba gyud na may mga positive developments sir, based of course kabalo man pud ta nga while lang ato ang gobyerno napoy mga efforts nag-innovate or nagpagkupot ta kaning yung mga illegal drug personalities na pud ilahay mga kuan. So based sa pagkakaroon sa itong uwahing observation sir. You're asking about assessment siguro. Well, ang atong makita based on crime occurrence, I would always refer to crime occurrence because of the idea that illegal drug use is correlated to crime. So most of our crimes are naa siya implication sa drug use. Our crime statistics would tell us na nigamay yun ang crime forex. Over the past years when we have launched illegal drug war. Nigamay ang crime occurrence, we have safer communities, but as to the entry of supply, PDEA and the PNP know that we are still facing challenges on that front. Okay? Kung makita ko rin ang topography sa Central Visayas, it's very porous. Kung sabot dagang points of entry. That is why kung nagsunod ta, there was a created task force, kato ang One Cebu Interagency Task Force, which is a very good response sa atong drug supply reduction. Kay kinahanglan natong isil ang atong entrance sa ports, no? Kay
sa atong intelligence, and si Sir would agree with me that the entry of Cebu is usually utilized through these ports of entry. No? So makita na to ang dagan sa illegal drugs agigid sa Pantalan. So ang atong efforts of creating a task force is a very good move because illegal drug supply is still it's a challenge to us, no? So ang among makita nga usa sa pinakanindot ko nato nga strategy na mahatag, which is now the advocacy of our new regional director, si Police Brigadier General Biares. We will step up with our demand reduction strategy. Atong himuon nga drug-resistant communities ang Central Visayas. How do we do that? Number one, di ba naman ito ni-surrender? We make sure na di na sila mabalik. So the intention of our regional director is to convert these drug users, previous drug users, into anti-illegal drugs advocates. So instead na mabalik sila, they will be used by government. They will be utilized in order to fight illegal drugs. So mas mudaghan na ang alay sa PNP. And we have seen a very good example in Talisay. In fact, si General Biares ningadto sa Talisay to launch a project in anti-illegal drug advocates. And himo, ang mga katong rehabilitated na, they were trained. They were formed into battalions. And they will be used as an additional force to the PNP and PDEA in anti-illegal drug advocacy. For example, the operations, community relations. So mas mudaghan ang ato ang army, no, on our favor. So mauni usa sa tan-aw ni General Biares nga would solve the problem because supply reduction is a very challenging task for us, no, considering the topography of Central Visayas. Nindot kay ng one Cebu Interagency Task Force because it could seal the ports, but we also need to make sure na we have drug-resistant communities. And before I will pass the mic to our friends from PDEA, na gihimo ang Pro 7 karon, I would just like to share through the leadership of General Biares, Brigadier General Biares, we have created a Center for Public Safety Analysis. So, our drug operations, crime prevention activities should be analytical, intelligence-led, and kanang nakabase sa foresight. Okay, sa tinimagod si Brigadier General Biares has a training in Israel, and he replicated what he learned in Israel in fighting crimes and illegal drugs. So, right now, we have an analysis center on the illegal drug situation and crime situation in the region. So, mauni among mga nakita as far as our initiatives are concerned in order to address our drug supply problem and drug demand problem. So, PDEA will agree with me nga kining fight sa illegal drugs, no, isang pagunsaon na itong dakop sa government. If we cannot summon the assistance of the community, we will really fail. So, we need to have the community at our side by doing our job well and telling them that the fight against illegal drugs or the problem against illegal drugs is everyone's concern. Not only ours. Kaya sige magtagkituloy pa sa nila, PDEA o PNP. But little that we know that the problem of illegal drugs is a problem of everyone. Thank you, sir, no, for sharing. Siguro, mga tanong po tamis from kaning sa intelligence section sa PDEA po kay sila mag-hug nga kaning lead. Isa po inyong mahog, sir, na assessment. And of course, naman po isa po kanang mga mga bag-upot nga mga gipambuhat sa kaning mga personalities na to, sir, pa kung sa na to pag counter, sir, diya sa inyo po sa PDEA, sir. Yes, thank you, sir. To tell you frankly, sa kuan gyud sa drug situation diri sa Central Visayas, as part of our assessment, wala kitay kanabang reported nga manufacture diri kay duha ra magina smuggling ang manufacture. So wala tay reported nga manufacture diri. So we are focusing on sa pag-foresee aning smuggling activities. So that's why very fortunate kay nga natay
would gitawag diri One Cebu Interagency Interdiction Task Force. Sa ubang region wala gina siya. But fortunately diri sa Central Visayas na atay ngunana nga nag-initiate gyud ang atong LGU nga protektahan ang atong borders because the supply of Central Visayas is actually on smuggling part. So from NCR, from Mindanao, ginasmuggle nila through ports padulong sa Central Visayas at padulong sa Cebu mismo. So mo nang ilahang modus operandi and then sa limited number sa PIDEA, ako kay may pasalamat aning Interagency Task Force na dungagan ang among security force ngadto sa mga ports and seaports. So sa aning mga seaports, namin mga program nga gusto namong i-empower po ang atong mga tao diya sa atong mga seaports to the conduct of these interdiction trainings, techniques, mga method of concealments, nga mga available sa atuang sa over the years. So muna ang gusto natong i-empower ngadto sa mga muman anang mga interdiction task force ay we are more on may magiging sila gina-cancel din nila ang ilahang illegal drugs. So ato nang nakita ang mga unsaon nato pag interdict niya to the conduct of profiling na aning mga unsay mga available nga mga information nga magamit nato para ma-apprehend nato sa like that of kinaiya sa naiya na among na sila yung mga trainings good nga mga specialized trainings nga gusto po nato nga ato po nang daton diri sa One Cebu Interagency Interdiction Task Force. With regard sa mga drug groups or sa mga personalities na nag-operate diri sa Central Visayas, na nag-evolve po na sila, hanapon na sila yung mga technique nga atong nakita over the years, no? So, natay mga intervention na natay mga gi-propose o mga programs niya na, but we want to tell the public na we are into it and their very scheme is to recruit those katong mga heavy users, katong mga those in the poverty line, ng mga naglisod gyud in town, mo ginang ilang gina-recruit, and our message is that kung pwede dili ta magpaila na because the government or the PIDEA, the PNP is looking into them kay naa na sila introduce ka namang pag-recruit nila mga di naging masakpan na ni kay mura ni imong buhaton. So inguna na ang ilang mga technique na ilahang pagkumbinsi o tagaan di kag ingon nga kantidad, inguna na imong buhaton. Imurang ibutang ang kuan dia. So rest assured nga anticipate na namo ang ayaw din mo padala niya ng mga modus or scheme sa atong mga drug lords nga nag-operate sa Central Visayas. Sir Jonar, sir, nakutan ko, why Cebu ang kanamurag center, arianan din sa kaning mga illegal, like smuggling din sa mga drugs, sir? Ano, from Mindanao, Luzon, Cebu, magidilang target? Dili man sa ingon nga target man, but the entry of drugs diri sa Cebu kanang mga supply na to ba? Supply mga wala tay manufacture diri. So ang ilang supply gikan gyud sa NCR, gikan sa Mindanao. Makaingon ta na nga gikan sa NCR kay naatay mga apprehension nga padulong pasulod diri. Gihimo ni nga gikan po. Yes, entry point Cebu. Then ang Cebu po usahay humuon po nilang transshipment mura pag agianan like gikan sa NCR padulong sa Mindanao, so moagi og Cebu or padulong sa Negros moagi og Cebu. Yan na ang ato ang problema nato diri. So is more on smuggling more sa kagianan or kanang daghan magug kay tag ports ko diri sa Cebu nga murag unguarded ba, murag di kita ingon nga murag facility base or sa equipment murag behind di kay ba napasagdan. So underman gamay ra ang atong security force like ang mga ports. So morning dako kita pasalamat aning i-create na to nga One Cebu Interagency Interdiction Task Force. So hopefully, Rob, no, with kaning bago nga creation sa kaning Task force nga gimugna. yeah, nga gimugna nila, hopefully this will decrease, no, nga ang Cebu ang mahimo nga entry point, sir, no, sa kaning sa mga drugs na kano kay, of course, as what mentioned ni Sir Jonar na daghan good, of course, no, so daghan entryhan sila sa mga ng Cebu gyud di ay ang kanang murag entry point ni sa mga illegal drugs na to kay because of kaning mga ports na wala. Mga gagmay nga ports, usually, sir, no, ilahang makuanan yun. Pero sama sa gi-share po ni Sir Jonar ganiha is ilang katong efforts kailang gi-implement mahog nga every aspect, every angle gitan-aw gid sa PIDEA and of course sa PRO7 murag wala gyud ipalapos gani sa inana. So makita na to diri nga
subsugyot ang mga paningkamot sa atong mga kapulisan, of course sa PDEA, sa kaning kampanya nagpadayon na itong kampanya batok nga illegal nga droga. So wala ang sa ato lang sa publiko hinaut unta nga kada lang ila pong makita ang kaniganing gipambuhat sa atong mga law enforcement agencies. Of course kanang participation nila mao kay labing importante nga ilang mahatag sa tabang nambot ba sa komunidad kay isa masagingon ni Sir ganiha nga kaning problema sa droga problem ni sa tanan. So kinsa ra man po mosulbadan ni tanan rabot. So mo to siya ni siguro miss sa pagkakaroon kay nakapangtanan ubay-ubay naman tag mga impormasyon nga na nahatag mga comprehensive good nga detailed information good from our guest. Siguro we would like to open the floor na. Siguro natin mga kauban na to from atong mga local media partners. If na'y pangutana sa ato ang i-direct na to sa atong sa atong mga guest karong untaga. Sir John Aurao, PTV4. Morning, sir. Morning, ma'am. Nala ko mga gagmay clarification. Ubay-ubay na Sa Region 7, sir, ma'am, unsay pinakadako nga problema? Unsa ka mga lugar ang may pinakadako nga problema sa illegal drugs? Sa Region 7. When we talk about drug affectation, sir, based sa ato ang drug clearing, ang Negros Oriental as a province, isa siya sa napay pinakadako nga percentage of drug affectation, no? 62.30% pa ang ilang drug affectation dito. Although grabe gid ang paningkamot sa LGUs dito, sir, sa province, na sila gitawag nilang NORDAPC, Negros Oriental Drug Abuse Prevention Council. Ang mga ADACs dito, mga munisipyo dito, naningkamot yun, nga daghan silang ma-clear, no? Unfortunately, diri mo sa Negros, naapatay mga reported insurgency activities dito, and isa yun na siya sa dakong challenge nato when it comes to the implementation of anti-illegal drug programs. For example, ganing intervention programs nato for mga drug users. Kung may training, pwede manaog ang mga interventionists from the barangay, kay ari ang training sa ubos. Pero sometimes, dili mo good enough ang interventionist lang sa barangay. So, naging mo-augment, no, from the city center, municipal center. So, hindi sila kasaka dito kay na mga insurgency activities. Mag-lisod si barangay o gather sa iyang mga client. So, kana isa na siya nga makahamper sa atong clearing process. Ang kanimong BTCP, this is not just about anti-illegal drug operation, dako na to ang mga drug personalities. But kung na-ay user diha, the barangay has to implement programs niya. Kung saan man niya pag-implement kung na-ay insurgency activities dito. So, isa sa challenge na dito, sir. Sa HUCs na to, Cebu City, daghan man gud og number of barangays ang Cebu City compared to Lapu-Lapu and Mandawi. 80 barangays na Cebu City. Napa siya 83.75% drug affectation. Ang Lapu-Lapu is 76.67 and Mandawi City is 62.96. But I would like to emphasize na despite these cities being HUCs, no, naagid sila yung mga na-clear na barangay, sir. Before, siguro, that would be considered impossible. Nagkakitag matungog. Yes, sir, no? Even tani sa city, di ba, attorney nga, murag imposible kayo ni maklear, na maklear din sa Cebu, Talisay, Mandawi, but ang ato ang mga LGUs ilang ipakita, no? They have proven that BDCP can be done in their barangays. Kay, karon nakasabot na sila sa programa, sila mismo na-appreciate nila kung nakita nila ang success sa ubang mga barangay. So, again, mo na mga percentage na to, sir. Although, again, sa Negros Oriental, it's not because wala na ning kapot dito, LGUs, na natin mga other factors o insurgency nga maka-affect sa atong implementation sa program. Okay, second question, ma'am. Sa kaning bahay silangan ba tawagan ni ma'am? Unsa na siya about o I believe that it is mandated para sa mga local government unit. Pila ka LGU ang naka-comply ani o ano ang upang LGU wala pa gyapon. As a background, the Balay Silangan program is actually a reformation program for qualified drug personalities who do not have primarily wala sila drug use problem. So it's different from treatment and rehabilitation. Nang pwede na to ang clients ani sir kana mga surrendered nga pushers iyang category. So dili siya user, mamaligya ay siya. But dapat qualified siya. When we say qualified,
wala siya dapat prior record, dili siya wanted list, dili siya target listed, dili siya drug den maintainer. Fortunately, drug den maintainer, di na nato pwede sugod sa balay-sinahan. Kanang mga small time lang yun, sir, ba? I-assess man po na sa PNP, NPD, kung small time ba yun. Mga plea bargainers, pwede nato isunod diri. Katong mga nakaserve na og jail time, igawas nila, wa sila kabalo, asa sila padong, how to begin their life outside, pwede na to i-enroll sa Balay Silangan. So, the Balay Silangan Reformation Center, this is pursuant to Dangerous Drugs Board Regulation number 2, series of 2018. So, not a legal basis ani project. This mandates or encourages our local government units, city and municipal level to establish their own centers. So, si LGU ang establish, mag-create of pool of para sa iyang manpower, kanang mag-oversee sa day-to-day operation, no? Pero, tabangan sila sa mga national government agencies, NPDEA, PNP, kung need nila o mga lectures. This is a 3-month program. The first month is in-house. Doon sila sa sunod sa center. And during that month, mga lectures, usually napod yung mga spiritual activities, ang i-address din nato there is how they perceive money, no? Kanibagod sila, they look at money as dali lang kuha, no? So, during their stay, i-try na to o pasabot nila na kinahanglan kung ganahan ka if you want to live a decent life. Important nga imo kuhaon from hard work, yun dili ka na easy money para dili sila dali matintal ba, no? So, pwede PNP, PDEA mo lecture nila, RA 9165. And then, second, third month, alin na musulod ang pwede si TESTA, no? Kanyang mga skills training, livelihood training. Si DSWD, during the entire duration of their enrollment, pwede sila magtabang sa atong mga clients. Considered pwede sila as individuals in crisis situation. Yung mga AIDS nga program sa DSWD. So, qualified na sila. Once ma-complete na nila ang program, napunta sila yung graduation ceremony, mamihisagaan po na sila ang certificate niya. Kanang alalayan din na sila sa LGU, sir, until either ma-employ sila sa na ay private paron na company nga mo-employ nila or sila mismo on their own, maka-put up sila og ilahang own business. So, there is a Region 7 out of siguro mga almost 100 LGUs, na 24 LGUs that already launched the program, 16 of which have operational balay-silangan facilities. Natay 16, nga na nag-center. Ang 8, either ongoing ang renovation, palay mga gipang ayo sa ilahang program, no? So, naagil tayo, if you see the number, upay-upay pag yung LGUs, Ma'am Hayes, nga walay balay silangan. But ongoing yun ang ato ang coordination with these LGUs to help them. Kaya usay na alay mga gamay misconception, baka binila, need, bago yun ang facility. Actually, dili man kinahanglan bago. Pwedeng old lang building, wala na gi-occupy, i-check lang nato kung habitable pa ba, na yung mga renovations. Kunya isa po nila ang consideration kay gamay ra ilang ira. Sigid sila daw ka sustain sa operation sa facility. Pwede gid kaayo ang LGU makitmuwa sa laing LGU. Murag cluster na to ba? Magsabot-sabot na po sila kung unsay lang makaya or if naay LGU nga na siya balay silangan center, kunya iyang silingan kay dili kaya pwede na siya dito. It is happening in Negros Oriental. I think ang Basay sir no na ay MOA ang Basay with, nakalimot ko unsa tong LGU, kasi na siya MOA nga sila ang mo, or the other way around ba to? Kasi na ay duha ka LGU sa Negros Oriental nga na sila yung MOA. Ang isa na ay balay sila nga, so ang isa iyang isagop ang clients ato kung saan niya. Sabot-sabot lang ba, cost sharing, kinaman siya expense ang operation. So, mo-shell out lang kung si isa ka LGU for the expenses of their clients. Other question, no, sa atong drug operation ako lang darohon kung pila nakabuk ang atong drug operation, pila ka kilos ang siya po atong na-recover, total market value, apil na po ang marijuana. Alright. Ang kaning sa ako ang data, sir, tingob ang value for all dangerous drugs. For the year 2020-22, based on actual operations and reports submitted from our partner law enforcement units, we have confiscated 1.5
1 million, to be exact, 1,319,642,116 pesos and 8 centavos. So 1.3 billion. And we have a total number of operation nga 6,381 and total arrest of 8,743. Yes, sir. Arrested is 8,743. Total number of operations, 6,381. That's for the entire Central Visayas and all law enforcement agencies. So, PDEA, PNP, NBI, naman po na sila yung mga illegal drug operations. So, sa tanan na niya, sir. Kung sa katong mga napriso, pila na ang napasakaan ng kaso? Actually, wala ko yung number, sir, no? But, tanan pa na mong arrested, pasakaan mo gina na itong kaso. Convicted ang mga... Ang convicted mo na wala ko yung data. But, based sa reports among legal and prosecution unit, Central Visayas has one of the highest, if not the highest number of conviction rate. Ito ay pinakadako o kanang conviction rate nationwide. If not the highest, sa isa ta sa pinakadako. Di ma'am, usap po sa naitabo, kani mga kaso nga usually ma-dismiss, ma'am. Kasagaran kay for example, ang pag-establish sa mga evidence like sa payment sa drug transaction, for example, ang uban gamit na o kuan kaning GCash, mga online payment like transaction. Kung saan na nato pag-resolve, ma'am? Can you tell us more about it? Tarik mo na nga modus. Di ba na si Sir Kuya at tatabang. Mana siya very evident na ginakaroon nowadays, no, kanang mga payment modes, nga mga GCash. Actually, this is a very challenge sa law enforcement, especially kanang mga ingana nga mga modes, schemes. We cannot conduct bypass operation and then mura na tagning palit nga gasto kayo sa part sa government. Actually, that concern is being addressed sa MUA, sa PDEA. That is a full of the kanabang national concern, national kay dili lang man Central Visayas ang problema na hasta ang NCR, other regions. So we are on the process of kaning mga financial investigation. We are on the process kung saan nato ni siya pag-draft of MOA with these mga institution, the GCash, mga nga kung pwede makakuanta, but we are still working on it. Wala pa kita i-definite nga matubag na nanaw kung saan na nato, but technical working group kanang muna ginang ginahimo na mo karon kung saan na na pag-address. But sa pagkakaroon, we are just considering it kung kanang mga scheme. Continuous gyapon ang atong anti-drug operation while waiting sa unsagi mahitabuan nato sa national agency na puno sa taas kung sa ilang ma-address sa na nila pag-address. Pero continuous gyapon na gyapon tayo madakpan, makakandak gyapon ta og anti-drug operation regardless nga naa ni siyang kaning scheme nga mga money institution nga ilang ginagamit karon. Usapon sir karing mga online delivery rider nga ang uban nagbiktima lang, mga inosente o sila ka pa kung kada nga item ang ilahang gidala sa body ay o illegal drugs kay wala man giputos man o something like that. Unsaon na nato pag-address sir? Actually, naa na tay memorandum of agreement anang mga delivery services, mga courier, no, mga Grab, mga unsa nga mga nanatay mga MOA na nga dapat i-implement din nila ang KYC, ginatawag na to know your customer. So before sila mo dawat og mga ingana nga mga packages, dapat nakakumpleto, naka-fill up sila sa kumpletong detalye kay as observed kaning mga naay mga illegal gyud dili man na sila mo sulti sa ilahang kana full name, mo bold sa ilang name, sa garat mga alias na sila. So with this KYC feature sa tuwang mga ginapa-implement na to aning mga delivery services, so it will cause deterrent and it will also cause nga kanabang murag ma-deter na to ang ilahang pagpadala pag-use na. Ikaduha, naputay ginatawag nga kung ginapa-implement na to ni nga kung pwede ma-apa nila or mapangutana o kung say sulod. And then ma-verify po na to, and then we are also
conducting some seminars sa aning mga delivery riders na to sa mga method of concealment, kung saan na to unsay mga techniques, unsay mga structure, unsay mga kasagaran nga pwede itago nila ang drugs para sa ingon niya na well aware or well educated po ang ato ang mga riders when it comes sa aning mga illegal drugs packaging o mga illegal drugs schemes na aning mga ginagamit sila. So yun, ako lang paspasan ng questions yun. Dagdagan na yun. Ako lang clarification para paano po na akong storya. Ang taring, doon na ba tayo natay dita kung pila itong casual during sa itong drug operation sa side sa mga drug suspects o sa PDEA o sa PNP kung doon naman casualties. For PDEA, wala last year wala man tayo casualty. Ang PNP wala. Zero, sir, for last year, 2022. There was one sa Consolacion. Yeah. But we'll give you the data. Just give us the period covered para we could give the exact number. And then, ma'am, unsay labing dako nga drug operation sa Region 7 sa sa Katuig? Unsay background ang sa data? Ito na ba tayo mga pinakadako nga kuan? For PDEA, sir, ako tagaan si Attorney Pilare o siya lang mag-istorya for the PNP. Siguro for PDEA, atong seizure na of ecstasy sa Pasil, no, sir? July last year, na around 3,000 pieces of tablets of ecstasy na confiscate nato. That was through a controlled delivery operation. No? This controlled delivery operation, this is not a, di siya usual, no? Muna ko sa'yo, ma-misconstrue sa ubang news consumers na to. Kaning controlled delivery operation, like atong nahitabo ato, na identify na dito sa NAIA nga ang sulod sa parcel was ecstasy. Ecstasy ang sulod ato. So, i-check na nila dito daan, i-inventory na nila na natin chain of custody, sakto sir Cueno, and then i-allow to nila in coordination with ng company, the shipper, and authorities, i-allow to nila nga mo lusot para malahos diri sa Cebu para ma-claim sa claimant, sa consignee. So that's it, what we call controlled delivery operation. So successful ito, i-claim yun sa consignee ang parcel. So motong nadakpan na to ang parcel and na-identify na to ang sender from, asa to sir Boy? Netherlands. This control delivery operation is to, ang pinaka-purpose mo ani is to know the kanibang mga kinsay consignee, and then unsay ang network, to know about sa ilahang kay kung ato nang pwede naman nato i-apprehend during the discovery ngadto sa NAIA, but we want to know kung unsa kadako ang yang network nganong nakapadala siya o ingana ka voluminous amount of drugs padulong diri para sa ingon niya na makuan gyud nato ma-identify na to mga cohort kinsay mga nagpaluyuan na kinsay mga tigpadala na aron maundang na ang pagpadala nila later on kay kung ato ra nang dako dito nato na identify ang mga basin unya dako na kay na silang organization nga nagpadala din murag sinsilyo ra na nilang nadakpan dito. So we want to dismantle this organization if na aning mga control delivery operation mo nang amo nang gina-allow nga malusot sa ug madakpan nato ang natay madakpan para makita nato ang ilahang network po. 2,994 pieces of ecstasy to be exact. That is about 5,089,000. I cannot cite the exact operation, pero we have a lot of big operations in Lapu-Lapu, in Cebu province, wherein kilos of shabu are confiscated. So, these tell us na naapagyapoy supply, but your law enforcement agencies are able to intercept this. But key point there is we get information from the community. Without community information, this could have not been intercepted.
Yes. So, Jan, okay na ka? Okay. Yes, sir. So, Rob, no? So, wala naman kita igong oras, no? Sa to discuss pa, no? Kung sa payanay ng mga i-discuss on anti-illegal drugs campaign. Siguro, Rob, pangayuan na lang ito closing statement na itong mga bisita. Kung unsa yung mga Ilang wala mensahe. na mo ng pangutana or unsa pa yung mga kailangan pa ninyong i-share sa publiko. So, siguro unahon na to, of course, ang spokesperson sa PRO 7. We have Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilari, sir. Yes, well, we thank our partner, PIA, of course, PDEA, for this opportunity for us, and our friends from media, opportunity for us to tell the public about what we are doing and the need for them to help. On behalf of our Regional Director, Pro 7, Police Brigadier General Biares, I'd like to inform everyone that Pro 7 will be launching a new phase of our fight against illegal drugs, wherein we will not only focus on supply reduction, but we will put equal importance on demand reduction. That is why Police Brigadier General Biares has instructed for the conversion or utilization of our previously drug users to anti-drug advocates. So this is a new approach. We will be asking for their help to fight against illegal drugs, and of course coupled with our newly created Center for Public Safety Analysis na akong discuss kanina. This will be our trust in Pro 7, but overall, the help of the community is primordial in this fight against illegal drugs. We have proven it a lot of times that if the community will not help, our efforts against illegal drugs will always be in vain. A lot of stories will tell us nga, kinahanglan, mutabang yun ang community. Sometimes, ang members of community, they will always put the blame on government. But they fail to ask or recognize that they too need to help us. So, if we work together, our fight against illegal drugs, as we have been observing, ma'am and sir, we will really win this fight. Basta itatanan mo po yun. Trust your government, help your government, and do your part. Dagang salamat. Very well said, Rob, no? Sakto yun, miss. Fight din tayo. Thank you, sir. Of course, Rob, we would like also to hear from our PDEA officials. We have the Information Officer 3 of PDEA. We have Ma'am Leah Cantora. Yes, Ma'am May, Sir Ram. So, sama sa giingon ni Attorney Pilare, no? Kaya magitning daog ang ato ang campaign against illegal drugs. In fact, if you ask us if successful ba, we are successful, no? As I mentioned already earlier, 48% na lang ang drug affectation dito sa Central Visayas from 96 to 97% earlier. But again, need pagitang maningkamot, there is still so much that needs to be done. And need pagit na to ang tabang sa communities because law enforcement can only do so much. No? Kaya na mo, no? Kaya na mo tutok sa among makaya, but wala participation from the community. Medyo limited yun ang among mabuhat. So, with that, Ma'am Hayes, on behalf of our outgoing Regional Director, Director 3 Levi S. Ortiz, and our incoming Regional Director, Director 3 Jigger Montanilla, we would like to thank PIA for inviting us here para makapadayag sa ang mga accomplishments, and also to our partners at PRO 7 who has always been our ally. Wala dyan buhi-buhi ng PRO 7, mas daghan kayo silang activities, but tabang hihapon sila sa legal drug campaign to our partners from the media and our communities. Salamat kayo for your constant support. We feel it. Uros-uros ang messages sa among inbox, Ma'am Hayes. So salamat kayo. Please continue sending us information para ako ma-verify. Thank you very much. Thank you, Ma'am Leah. Thank you, ma'am. Last but not the least, Rob, we have the Chief of Intelligence Section of PDEA 7. We have Intelligence Agent 1, Sir John Arquezon, sir. Yes, ma'am, thank you, sir. Again, in behalf of our regional directors, the incoming and outgoing mentioned by Ma'am Leah, so the PDEA would like to thank this program, kanina program wherein we can reach the public yun sa mga ginahimo, and then we can also urge the public to help us sama sa giingon ni Attorney Pilari. We can do so. We cannot win this war if dili ninyo tabangan. We really need your help, especially sa among office, sa intelligence section. We ensure that the confidentiality of your identity is covered yun sa among sa inyong mga i-report sa muha, and then katupong mga
mahadlok po nga mo report. We are encouraging po nga the government is looking into this kaning mga drug problem. Nag-focus good miniyani. So, the penalty of the law is very harsh na gyud, life imprisonment to death ang tanang violation. So, ayaw na lang get mo palinla or patintal or sa mga flowering words, aning mga drug syndicates para ma-recruit mo. We are encouraging ayaw na mo dalaan na nila ay mo pasilaw sa kwarta because the penalty of RA 9165 will cost your life, not just your life, but the life of your family, the life of your children, and the effect of your action will never be forgotten, or it will affect even to the younger generation pa sa inyong mga anak, sa inyong pong mahimong anak mo na lang na atong unaw-naon. So di lang kita mag-apil-apil aning illegal nga droga maskin patuon nga ginagmay lang atong participation, but in the end or in the output na po kaya na siya mag-impact sa drug syndicate, sa drug proliferation dito sa Central Visayas. That's all, and thank you so much. Thank you, sir. No? Thank you, sir. To wrap up, no, the anti-illegal drugs campaign is not only a job or responsibility of our law enforcers, agencies, no, but also it is we need also the support, help, and cooperation of our local government units and other stakeholders, and of course the community. So nakita mo na to, nadungog na to kung unsa ang efforts no nga gihimo sa ato ang mga law enforcement agencies. So hinaot ni nga inyo silang padayon no nga magsuporta kanila, o siguro kung doon na sila yung mga problema, rab no sila mga lugar, mga crime incident or mga Pwede na gawin kasi sila related on matutulog. drugs. Yeah. So pwede mong manawag or mong approach mo sa itong TDEA, ganoon man sa itong PRO7. So Rob? So again, message no, so daghan din salamat sa pag-uban kanato sa atong mga guests karong adlaw no, sila Attorney Pilare from PRO7, Ma'am Leia and Sir Jonar from PDEA 7 no. So thank you once again sa paghatag og higayon kaninyo nga mag-guest personal dirigid sa ato ang office for our today's episode sa Kapihan sa PIA. Ug daghang salamat po sa atong mga viewers and followers nga nisunod karon, of course atong media partner nga ni join po nato karon no. So once again, daghang salamat sa pag-uban, ug nanginaot mi nga aduna kami nakutlo nga mayong impormasyon ug hantod sa sunod na sang episode sa atong programa. Usab kini si Rob Gabardo, Iniusap si Hazel Gloria, the Philippine Information Agency, June 7. Daghang salamat ug mayong adlaw.